Patrakar Rastriya Dabu ya Newah COVID-19 सचेतना जाजो नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या नेवया कोभिड-19 सचेतना ज्याजो फेसबुक लाइभ सोयाचना दिपि छिक्पि सकलसितना थुगु ज्याजोले लस्कु सेनाचना थुगु ज्याजो प्रत्येक बुधबार व शनिबार शनिलया खुता इले थोन ह्याका वयाचना गु ख कोभिड-19 या बारे सचेतना बोलंकेगु कठ छिटी पहापि हया थुगु ज्याजो ह्याकेगु यानाचना गु ख थोय छोले थौन जिपि छिक्पिनो ह्याने वेथनागु दु फेसबुक लाइभ ज्याजोले दक्ले नापाला थनी निसे सुरुजुगु नलसोना सुरुजुगु थो मोनी या लस्ता सकल सितन युको फिन्तोना देसना चना लिसे थो कोभिड-19 पाके सकले छि याक्न ए मुक्त जिमा थैगुन कामना यानाचना थोय कामना लिसे थौ या ज्याजो ह्याकी त छिके उजन फनाचना जिस थौन छमपा हया गुदु वेक या मछिका बिन य पजाक गु छपुता जि थाटेना गु छुदासा वो छि नेवाट टाइपि नेपाली जक सीमित मजुइ ढुङ्गला अलि न्यङ्क टाइथे नेवाटे गु समुदाय स्थापित जि ढुङ्गु गुदु अले नेवा पहिचान या संरक्षण व संवर्धन या नीति ठोइले नेपा दे दुनि जक सक्रियता मग्या ढुङ्गुको वाचाका अलि न्यङ्क या नेवाटे दथुइ एकता या प्रवर्धन या मागु अथे नेवा सभ्यता व संस्कृति या थपु या नीति अलि न्यङ्क या नेवाटेगु मंका डबु कठ पिलोगु छगु गैर सरकारी संस्था ख हलि नेवा डबु ओल नेवा अर्गनाइजेसन अले ठो नेवा समुदाय व नेपामी या कला व तजिलजी थपु या गुटाटुना नेपाल सम्मत चिन्छस व सुई निदे हलि नेवा डबु या स्थापना जुगु ख हलि न्यङ्क या नेवाटे त एकीकृत या गुटाटुना निसुङ्गो हलि नेवा डबु WNO या छगु नारा नदु वो नारा ख हलिमे न्याठ्या चोसा झि नेवा अवश्य न ख ठो नारा लिसी झिपि एकदमै ठो छु वास्तविकता न जुयावया चंगुदु झि हलिमे न्याठ्या चोसा ए झि नेवा जुयाए मना चना गुदु थोय नारा जोना न्यावगु ख ठो हलि नेवा डबु अले थोय हलि नेवा डबु या नायो सिजन श्रेष्ठ लिसे थौया झि खलाबला या तेनागुदु फेसबुक लाइभ पाखे वेकलिसे छिटी हलिमे जुया चंगु थो कोभिड-19 या प्रभाव पाखे गुख थ लिचो लाना चंगुदु थो कोभिड-19 या बारे छुछु जुया चन वो वेक या त के बारे चिस येनकनि या त थुगु ज्याजले दक्ले नापा वेक या त लस्कुसनि या सिजन श्रेष्ठ जुया त सिजन श्रेष्ठ जो हलि नेवा डबु या नायो जोजलपा सर यो सित ठुगु ज्याजो कोभिड-19 सचेतना ज्याजोले लस्कु सेनाचना हजुर यो सुबार त मौका हजुर सर लिसे छिट चाहिँ मोनिया यो भिन्तुना न देशनाचना हजुर मिनाजु लगायत छु छेजपि अले अलि नेक चना च लाइभ सोइचना दिपि सकल छि नेवा दाजकिजा टकेपि नेपामी दाजकिजा टकेपि न क मोनि नख छिन्छ स पिदयो लस्ताय यो सुभाय देछन्छना भिन्तुना देछन्छना नप ठुसी कोभिड जोले पटिज बेंगलोर किस्म ठुसी छ मोनि सोन्ति याके जुइमा जुइ ओके न्याठा चुन न्याठा न न्याक दिउसा आठौ परम्परा ल छिसा तयमल ओके थ सेफ जिया न्याक दिसा शुभकामना दुइ हजुर सर आठुगु ज्याजले लस्कुसिया चाहिँ छि आठो कोभिड-19 एकदमै विषम परिस्थिति जुयाचंगदो एकदमै भयावह अवस्था जुयाचंगदो थोय स्थिति अमेरिका न कोभिड-19 पाहे युके संक्रमित जुया चाहिँ तस्मै प्रभाव लाकल तैगो खन जिमसन यनाचना गुजुल थोय भयावह जुगु खबर या चिउटा न थन यो कुस्के दुगु नजुल अपो दैथे मनु त अमेरिका चना चपि परिवार ते या चाहिँ युके चिउटाए विषय वस्तु नजुल थो खास अमेरिका थौकने थो कोभिड-19 या अवस्था छुदु
ठुकिया बारे थो वास्तविकता छुख तस्मै एकदमै सन्तास जुल एकदमै ठो चाहिँ कोभिड अमेरिका चाहिँ फैले जुल रहिगयो खन तस्मै खबर बया चंगदो खास वास्तविकता ठाउँ पनि चाहिँ ठुके बारे बच हाक्न थै दिया चाहिँ बियारिसले हजुर यो सुभाहरू खासले चाहिँ कोभिड यो सम्बन्धी एक्सपर्टलाई अवश्य नै मको तर सुसा छिसा सोय चुनाव आधार चाहिँ छिटो चाहिँ त्या ठाउँ टक्कै यो थन कोभिड ला महामारी हलिन्याङ्कै यो चंगदु उके साइड अमेरिका डक्ले न्याने लाजिमाजी संक्रमित रूपेण झन्डै 80 लाख 6 लाख अफर जिरुङ्ला 8 मिलियन प्लस जिरुङ्ला अले डेथ रेट मर्डर पनि संख्या न झन्डै 2,18,000 नागे जिरुङ्ला ठाउँ टक्कै भित्र जिचोनौट स्टेट छौ चिरौं राज्य ख मेरील्यान्ड राज्य थन मेरील्यान्ड राज्यले झन्डै 1,35,000 मन्ट संक्रमित जुल उके मध्ये 4,000 चान्चुन मन्ट मरे रुङ्गुदु थन संक्रमणलाई यो कोइ जिया वइ चौदु थन समाचार वइ चौ कठ झन्डै नेगु स्टेट राज्य दु थन प्लस टेरिटोरिज द अमेरिका उके मध्ये स्विगु मयक राज्यले चाहिँ कोभिड लास्ट वीक ने चाहिँ अझ बढे जिया वइ चौदु या मिगयो रेट चाहिँ छनो झन्डै 69,000 केस त बढे जुल थन मिगयो डाटाले ला झन्डै 70,000 केस छनो बढे जुडु विभिन्न राज्य हेर्न उके मध्ये मरुपी छनो 909 जना मिगयो तथ्याङ्क अनुसार डाटा अनुसार उके जन उक्नो बिच छक भटिज ठीक जी ढुङ्खा तर न केस त ठाउँ जोडु वो चाहिँ थन अमेरिकै बासी त्यो लागि भटिज ज्ञानफुए खजिए चौडु खला आठन चुनाव राष्ट्रपति चुनाव न वइ चौडु छिन्यानु बाकी दनि पन मन्टे भोट कुर्क उन्डन घेन हुने हुर्के समस्या जुए चौडु आठो केस अमेरिका केस बरे जुला आछिक पिसा सायद समाचार न सोइचन दिए दुजी आठो अमेरिका छौ टरौं देश दु मेमे डेले पहिला चाहिँ गभर्नमेन्ट शटडाउन लिएन फेरि चाहिँ कर्ब डाउन यापट्टि ज्याजुल तर अमेरिका चाहिँ टरौं दे अले हरेक राज्यले चाहिँ नियम त फरक राज्यपट्टिका चाहिँ नियम फरक जोने गन लकडाउन जुल गन मजुल उदाहरण लागि आठौं खने चाहिँ न्युयोर्क एरिया नप तस्का जुठा यो कोइ चाहिँ मन्ट अन संक्रमित जु मरे रुङु ठासे उकेन न्युयोर्क सिटी दुने न्युयोर्क स्टेट कनेक्टिकट ठाउँ कने नपु चुङु राज्य त अले चाहिँ न्यू जर्सीले पिने 36 वटा राज्य अन ट्राभल याइपी मन्ट अन वने मासे चाहिँ 2 हप्ता क्वारेन्टाइन चने माथि अयो नियम न देगरला नप न्युयोर्क चम्पी मन्ट मेउ राज्यले उनीले एपी क्वारेन्टाइन चने माउ ठौँकले चाहिँ मेगु ट्रिपको राज्य एपी मन्ट ओ एरिया सोंगु नपु चुङु राज्य त कनेक्टिकट न्यू जर्सी और न्युयोर्क वस चाहिँ च्याम्पियन चाहिँ क्वारेन्टाइन चने माउ पनि नियम ट्रि रुकला क्वारेन्टाइन आठन लकडाउन चाहिँ डकठा मजु राष्ट्रपति थन खुले आम नक्तिनी वेकै रे उखन संक्रमित जिरुङका चाहिँ मास्क ते मार्गे टाइदिला एन वेकल मटनी मलाई थन हेल्थ एक्सपर्टेसन ला आठो मास्क ला एकदमै मस्त जतो पहिले जुइए मास्क मटसी वो पहिले जुइ जोने मास्क चाहिँ टल दास सोशल डिस्टेन्स चोन दास पटि चाहिँ बजे जुइ फै केस त कम जुइ संक्रमित कम जुइ ताइचौं तर साइन्टिफिक तनै रिसर्चर ते विद्वान ते खम बन्यासी आठन फ्रीडम सोइपी मन्ट जुल अमेरिकन त मलाई छठो मन्ट जने जिबिजने तो बर्थ राइट जिबिजने फ्रीडम मार्गे जने सनजुकी जुने केस त आठमाडम बरे जुया चौंडु ट्राभल यामा टरौ देसे ट्राभल या केला समेसले जुया चौंडु आठो ठो केसला हन तुरन्त सिधै यो चीज न मको स्वीडन संक्रमित जुया चौसा 2 हप्ता तक 2 हप्ता लिपति नै सिधै यो नदु निनो निसे 2 हप्ता लगे जु के चाहिँ स्वीडन जुया चौंडु गे जुया चौंडु जुया चौंबी मन्त्र चाहिँ सु मजिफु तर सरे जुपी मन्त्र चाहिँ तस्का
ventilator chone ma mori una avastha ya chongdo atana to gyanai fu ya chongdo election la jimsana thana bastave line chone mali line chone re kanong chone ma napun napun chone ma june jimsana thusi ballot thana America mail in voting do june jimsa ballot na online है जमसा request है ना mail ballot पे जमसा mail है ना छुपली बिचाइन चुनो को हजुर सर आठोला जुल अले मेउ छौ चाहिँ छुजुया छौ दुरासा अमेरिका अपोएना नेपाली त अपोट हैथे अमेरिका वया छौ दु गुली आख बनिउ लागि स्टुडेन्ट भिसा त गुली चाहिँ जायाउ लागि वया छौ पिन दु अथे गुली अने सेटल जुइ पिन दु सेटल जुया छौ पिन दु ग्रीन कार्ड गया सेटल जुया छौ पिन्तला सरकार बालको व्यवस्था इना छौ दु रह्यो न खबर वया छौ दु रासा गुपी स्टुडेन्ट भिसा वया छौ पि जुल गुपी जाया तजको वया छौ पि जुल अय पि मनुते लागि चाहिँ ठो कोभिड-19 गु महामारी फैले जुल नि उबले चाहिँ वेकअपी तस्म अल्पत्रे लाटर घाट आयो न खबर निन्दो अथे चाहिँ गुपी ठो पार्ट टाइम जब याना चपी ठो वेकअपी चाहिँ बेरोजगार जुल पढाइ थे अले एकदमै अल्पत्रे लाना गनुवनी छिया रह्यो चाहिँ खयो समस्या वया छन् ढाउ खबर न चिम्स चाहिँ नेना ठो चाहिँ छुजिया ठटे जुख ठुकी बारे न छु भटिसा जानकारी ब्यारिस अथे अले आठो हली नेवा डबु पाखे थयो समस्या या त जेंकीको लागि चाहिँ गुखथा पलान ह्याका चनागो दुकी मरो ठुकी बारे न बताक्ल थया दिसले यगो सुबादु त तस्क चसा बहुपति निसका अमेरिका जिन रहे टर्मो देश का 50 वटा राज्य प्लस टेरिटरी त दुठा आठनमा बनायो जायो लसगाइ नजना यो कोमन्ट अमेरिकी चाहिँ नेपाली एम्बेसी अफ डेटा कहाँ 3,17,000 मन्ट थ्योमा थ्यो दुर्गा टाइटो जिचोने सहर है बाल्टिमोर है जिवेबले छन्दै छिमती दु 10,000 अफ दिनु खास न जने आठो छिनकति टाइडु थे प्रभाव छि स्पेशली बौवे चोपी स्टुडेन्ट अले छि भिसा मरेको चोन चोपी इलिगली जाइन चोपी proper documents मरेको टाइमले proper documents मरेको चोन चोपी छि नेपाली नेवाजक मको नेपाली दजकी पनि प्लस मेबी डेपी मन्टेड न प्रभाव यो कोइ जुका छि नतिन टाइदिल थन अमेरिकन गभर्नमेन्ट वाला उकनो स्टिमुलेट पैकेज के हरेक छे $1.5 हस्बैंड वाइफ यूज है जोइंट टैक्स फाइल या पे $1.5 कम अथवा जने इंडिविजुअल फाइल या पे $75,000 कम जुपिने जने $1,200 स्टिमुलेट पैकेज के ना चेक छो का उकनो गवर्नमेंट द क्वेश्चन युंगो का अले उके जने 17 वर्ष कम जुपी मस्टर जुपिने जने समिछु न्यास ने जने तेबो जने उकनो युंगो अले अठाठे आछे kana government yo सहयोग यो रुपे तने स्वल्लाटी उकनो स्टेट व फेडरल गभर्नमेन्ट yana jamor पिन्ड जने व अनएम्प्लॉयमेंट फाइल या उडु थना जाइन जो मे पार्ट टाइम जॉब रुपिन दु पार्ट टाइम जॉब अथवा फुल टाइम जॉब रुपिन जने जा लस रुपे मन्टेस जने उकनो अनएम्प्लॉयमेंट गे फाइल या जने नियम देखला व याबले जने स्टेट नाप वर्षे फ्लट यो आधार है वो टैक्स रिटर्न स्टेट ऑफ बिला weekly अले फेडरल गभर्नमेन्ट चाहिँ ने हरेक मन्थ कम अथवा अफो इन्कम रुपे हरेक फाइल यापी मन्थ चाहिँ इक्वली चाहिँ ने हप्ते खुस $600 बिउ $2,400 चाहिँ बिउ पनि उक्नो नियम देखला स्वलाती चाहिँ वो कन्टिन्यू जला स्टेट यु पाखा चाहिँ अटकन वो कन्टिन्यू जिया चंगु टैक्स को यो आधारे तेव रिफन्ड इन चंगु लिटु बिया चंगु अले फेडरल गभर्नमेन्ट यो पाखा चाहिँ ठो रोके जुडु फेडरल गभर्नमेन्ट कांग्रेस ल झन्डै पेलाटी न्याय डेमोक्रेटिक पार्टी रोका कांग्रेस चाहिँ पास यार हुँका $2.2 ट्रिलियन सेकेन्ड फेज यो लागि उले तेवा कन्टिन्यू बी मार गया तर राष्ट्रपति चाहिँ माने मजो ओके छ आज पार्ट टाइम जाएपी मन्टे महिना 1500 कमे जिया चों दुसा थोकने सरकार बीले चाहिँ 3,000 प्लस बी माउ जिया चों जो ने वो चाहिँ काटे मैच छ जने वो आमदानी सिमे छ अफो बियाटल लगे वो काटे उली चाहिँ आठौं कने नेगोसिएसन जिया चों दु जो 1.2 ट्रिलियन डलर यु सट्टा 1.8 ट्रिलियन डलर तक व्हाइट हाउस चाहिँ एग्री यार हुँला तर
कांग्रेसमा चाहिँ $2.2 ट्रिलियन यामा छ छन चाहिँ यक्को मन्ट चाहिँ भाला चोपिडु ओ टेवा मौल के चाहिँ भाला छन छ युपटिन अवस्था छन हला चले जिया चोंदु अले वो चले आठौं कने जे स्टुडेन्ट यु बारे खाला स्टुडेन्ट छन नापजने सुरु वैटिङ स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट न न्यू टाइप एबिटु भरि चाहिँ फ्लाजु रुम्पी 1.5 वर्ष यहाँ वे चोपी जाने वो कलेज जाने पिने अलग चुन चोपी नडु अले कलेज वे डोर्मेटरी चोपी स्टुडेन्ट लागि जाने टस्का टडोंगे समस्या जु खाउ छ कलेज बन्द जुब्लेला वो अन हाउसिङ त डक्वे बन्द जुब्ले प्याउने माल ठपिने चौने माल अले स्पेशली छि नेपाली नेवा स्टुडेन्ट डोर्मेटरी प्याउन वने माल अले कलेज न भटी ठन जने फरेन स्टुडेन्ट गभर्नमेन्ट हप्ते 12 घण्टा लिगली जाय रुपटी नियम डेके टक वो जान मन्ट कलेजे बन्द जुसिला सिला ए जुब्ले चाहिँ मन्ट पज अल्पट ठय जुल वे सिलसिला आठुके जिमसा हलि नेवा डबुन यको कुटो यनौडु छि ठन छौ छि पास मिले यङ स्टुडेन्ट न्यूयॉर्क के छौ Nepalese US Nepalese student organization के छौ नन प्रॉफिट organization चलेन टौडु के छि अड छे विजयमान सिंह जु वेका नेवागटी न्यूयॉर्क यो न नोकु भाइस प्रेसिडेन्ट जे चुनदि वेका जी जिमि चने तो हलि नेवा डबु बि पास्मि मिले जिया गन समस्या दु आछि स चने तो हलि नेवा डबु चने स्पेशली नेवा टेडो फोकस यानु जोला अले वो US NO चाहिँ all over America दुबी स्टुडेन्ट समस्या जुले माला डको बुझेन चाहिँ गई किस्म छिसा इमिडिएट तो समस्या चाहिँ समाधान या फाइड चाहिँ वो पहल जुल चाहिँ 84-85 जना स्टुडेन्ट हेल्प न जुल जी थाय पर्सनल न जी चाहिँ नेवाटेड स्पेशली नेवा स्टुडेन्ट प्रब्लम जो विभिन्न खासे छि नेवाटे संघ संस्था दुठा नेवा संघ संस्था त कन्ट्याक्ट नेवाटे संघ संस्था मर्ठे जने छि नेवा इन्डिभिजुअल त कन्ट्याक्ट स्टुडेन्ट जने छि राहटियो लागि गेन ग्वाली एफआई के जने जी थायर लगे जिया वो पहल गेन जने ग्वाली जने जुदु न अठाठा आछे क्वेशन जने दिल हले नेवा डब गई किस्म मेपिन त समस्या जुबिन थन जने स्टुडेन्ट नाप्लाइ पि ग्रेजुएसन वेउ परिवार नाप्लाइ चलेन यो कोए मा बोपी बाजे बजे पिन उक्नो थाउ अवस्था होला फिसा फी न तर खन्जने समस्या जुइरौला नेपालले वन दुसा जुराले जिने एम्बेसी फन्ड या निसे विभिन्न संघ संस्था त न कन्ट्याक्ट याउ गेन छिसा चाहिँ त समस्या ये समाधान या फैर गजने जिमसा वन कुटैन तर एम्बेसी फन्ड नले एम्बेसी ल नेपालले लकडाउन जुजुले जिमसा चाहिँ सुए या फै मको आजने फ्लाइट बन्द होला गुलिला आ छौ जुवे क्लोज पास पिन्यु थए मापी मरुडु बहुपी मरुडु बाजेपी मरु इलेन नेपालले वे मफे चौडु याको छिसा कुटो यासा वो नेपाल सरकार रे रोकेन्टो फ्लाइट बन्द जुए चौ जुने वन यो कोइ समस्या जुए चौ दुसी समस्या जुल आछिसा ओके लागि न गएर फुर्गे भालियाको दी कुटो हैन 88 आछिसा मार्च 28 तारिखे जे अनाउन्स न यनौका छु हलि नेवा दिन के तुसिला कोभिड न जने हलि नेवा दिन पठे माने मखना छिसम पर्चोलले कार्यक्रम यनौका अले वो पर्चोल कार्यक्रम न अनाउन्स न यनौका कि जे नेवा टेड हलि नेक चोपी नेवा टेड कोभिड समस्या जुस छौ ग्वालियो लागि जने फन्ड डेकेमल के जने जिमसा क्याम्पेन न सूर्यनौका gofundme.in तर ठठवे समस्या त योको डुने जुकी छु केवल जिमसा योको कलेक्ट या मफु पटिबडी कलेक्ट जुडु जिमे ठाठा जन जने परि चाहिँ तेवटा यो वो चाहिँ कलेक्ट जुया चंगडु तर वो बाइक चाहिँ जिमसा मेपनि पाखा चाहिँ तेव कलेक्ट या मफु छ छ समस्या छ तै दिठा समस्याले योको यो जुया चंगु वो आ थन समस्या चाहिँ स्टुडेन्ट हो जगे जु मको समस्याले जोना थवे जिया चंगडु छ जी थन वसाने से नेपाली सामान इम्पोर्ट गर्न चाहिँ होलसेल यन्छनो पसले सप्लाई जाइन्छनो नि याद मयके देनुला कोभिड जियाला आठौने पास बन्न जुब्लेला जु व्यापार न चक्न चुर जुडु मला ए जो ने आठना नेवा त नेपाली त योको मन त आ चिरौ स्पेशली चिरौ व्यापार इन्चो बि मन्तला
यो कोही समस्या जो तडौ व्यापार न उखला यो कोटकला बन्दै जियो चौका उके नेवा टे स्पेशली छि नेवा ट ठन नेपाली त अमेरिका वे छि रौ व्यापार सूर्य न चोपे मन्टेट न यो कोही ठुके कोभिड समस्या याउडु तर जिन दैठे नजर दैठे ट्याक्स फाइल इन्टरपी मन्टेउ भरि तेवा जने ल्याउ चौदु छौ जने अले न्यू टाइप यो नजर ट्याक्स ल्याउ यदु छौला अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ताई अले मेउ छौ उबले तने छु कंपनी जाइन चोम्बिन्दु हय व्यापार तने कर्पोरेसन यो हिसाबमा खोलेन चोंगु टौडु अले उगे जने ट्याक्स प्लस टौडु व्यापार या मखौ खास लसु खास उगे लागि जने छौ बिला अले मेउ हाना छौ लिप नियम डेकु पीयूए डेकोडु मतलब पेन्डेमिक अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेन्ट लगे छौ गभर्नमेन्ट उगे जने इन्डिभिजुअल त कर्पोरेसन या मया चाहिँ थठय जाइन चोम्बी मन्टे लागि न उग्नो 3 महिना तक जने तेवा बियु स्टेट अनला बिए चौदु फेडरल जने वर्ड छ से बी बडी रोकेन टौदु आप स्टेट जने प्लट आउट बिए चौ आ परिबडी केवाला वो चौदु जो बिचारे स्टुडेन्ट रे बडी ज अफ होए मार्का जिए चौदु ठेन तर ठन वय एस्टाब्लिश जिए चोपी नब रेगुलर ज्याडे नोपी अथवा पार्ट टाइम जगह जाइन चोपी जुसा तडौ समस्या मक्थे छ तर समस्याला समस्या ख तर भरिबडी केवा वयु जने सोर्स जने जिए चौदु हजुर सर ठुलो जुलो अमेरिका यो खजुलो मलाई आचिला हलि नेवा दबु याए अध्यक्ष नायो जुयाचना दिउदो हलि नेवा दबु ढालकिरा अमेरिका को मको मेमेउ देश यो न प्रतिनिधित्व छि यानाचना दिउदो तासा आठो कोभिड-19 या महामारी पाखे मेमेउ देशे न गुरितको प्रभाव लाग्दो कि या लिचो चाहिँ छुजुया चौदो आतक यो दुनेठो नेवाटे त गुली असर लाना चौदो वेकअपिनको समस्या या समाधान अथवा अयोपरि छु व्यवस्था जया चौदो के बारे छुको त जानकारी दिया दिसले हले नेका जने आजिमे रेगुलर कन्ट्याक्ट जियो चौदो थिथि देले याबले ने छौ देशे अथवा न्यू देशे जने कन्ट्याक्ट यन चौदो छु गेजु के जने जिमसा स्पेशली जिए लगे जिए जने थुके डाइरेक्ट काइ चुनौटो जबि आता हले नेवा डब्युला थिथि देले चो प्रतिनिधि पे दु जोने प्रतिनिधि पासपि नापना जबि तुमि च्याट messenger chat group na chuge ji tuna rage tele dimsa update ka yen tuno du ke wo chole aje yoko thase je contact ya na japan e ke ache korea jola thailand jola lockdown ji chong du tar lockdown du sa gana chale ja ya ju uli newa community le asar pare ju chane khane maro japan israel uke tuke maro newa community le paza offer समस्या जोला त युएसए दु अन जने युके ले पटिपति दु युरोप वेस्टर्न युरोप स्पेशली जने फ्रांस इटली व जर्मनी पज अफवे जुए चोंग दु उगन्तिने छौ पासना पना स्पेन खलानले आठौं गने चिकपिसना सुजी माजी युरोप हन मेवे सर्ज सेकेन्ड वेब प्याउलर के जने पासपिसना टाइदिला उखनो मेड्रिडला छौ सहर मेठाय वन्ट डाक्टर केनेउ थायु मरेको मजु जामर व मक्स जने प्याय वने मर्टक न यार ल बर्लिन सर्लिन न यो को केस त बरे जे चौदु अन पासमे बिजनेस दुबे पासमे जाइबे पासमे न खलन अन अमेरिका थे मजु डेथ रेट चाहिँ एकदमै कम जो यो हिसाबमा पसपास चाहिँ चाके चौदु युरोपे न नेदरल्यान्ड निसे बेल्जियम न पासमे न खलन बेल्जियमला अझ मार्से मटसिन पिने पासमे wana chongdu anna dabaya wana chongdu wana je बुझे चुनौटु समस्या चाहिँ तर अब नेवा कम्युनिटीले चाहिँ पकटिक मोस्टली स्टुडेन्ट र बाइक इस्टाब्लिश बिरो चाहिँ उली समस्या जुया चौ चाहिँ जे मखठा छ जिमसा टाइममा टाइ चुनौटु तने मिटिङ चनेबले न जिमसा हरेक डेले चाहिँ वो डेले चाहिँ स्वीट नेवाटे त समस्या दुसा छिसा फु चाउ बालियामा टाइदिसनले ठनला सुयमहरु ठनला तको ठिके जुया चौदु मतलब उली समस्या मरके वे न्यूज त वे चौदा आफ्नो आयरल्यान्ड कन्ट्याक्ट जुले डब्लिन हो मेयो सरे चाहिँ लकडाउन जुल मेहा चाहिँ खलाया जुया चौदु वो जे बुझेन सोयु उकेला जो बिचारा नेवा कम्युनिटीले टस्कै समस्या दै चाहिँ जे
मखना वे जिन हास दाइ थाय वे स्टुडेन्ट र पटिपटि जग जिया चों मेउली चने उली मर थाय छ ताइबले चाहिँ छियो ख छुसी दु रासा मेमेउ डिसिसेबले अपो समस्या चाहिँ अमेरिकाए खण्डो थे छौ थो कोभिड 19 यु पटु थाय छ अमेरिका नेवा नेवा त न पछ नेपाल इन्डिया पिने साइड अपर नेवा त दु थाय दुनो अमेरिका जुल हजुर हजुर पुन खर थो ठौकने ठौनन सिला मोनी न सुरु जी ढंगो गुदु मखलाले थो मोनी नख हन्त अपो रैथे मनु त प्याउना चोपी विदेशे उना चोपी अपो रैथे थये देशे थय मातृभूमि ल्याया थो नख हन्यु जियो चाहिँ परम्परा दुध बा चलन ज्यावया चंगुदु आठो कोभिड 19 यो थो महामारी विषम परिस्थिति चाहिँ थो थये छे ल्याउने विदेशे चोपी अमेरिका मको ठिठी देशे उना चोपी मनु त चाहिँ थयो मातृभूमि ल्याया थो नख हन्यु दयो गु नापा थेन्डो जुया चौख आ थो अवस्था चाहिँ थुको ठ अनि जिउ कि मजिउ वेकअप इन त चाहिँ छु सल्लाह सुझाव बिहारी छिक्पिन्छ चाहिँ थो मनी सुन्टी नख चाहिँ गुक ठ हस जी थये मातृभूमि अथवा विदेशे चुना हन्यु गुक ठ यास चाहिँ जी छिउ सल्लाह सुझाव वेकअप इन त छु दुथे यो सुबादु थो समस्या हले न्याङ्के चोपी मानव जातीय समस्या जियो चोंगदु आछु नख चखटाइला जो बैकबोन ने का जो कल्चर है मतलब तस्का इम्पोर्टेंट जो पार्ट ऑफ लाइफ का अथवा मोनी नख न्याके माओ जो बिचारा ठुसी जो सल्लाह सुझाव सुझी राख अथवा हले न्याङ्के थो जियो महामारी थो महामारी जने छिटो जने सु गे जने थो कोभिड जने मसिकी मको उकेला न्याम मने न संक्रमित याफु वो कारण याना जो बिचारा ठुसी छका पछि पटले दिशा छे जाति जगत चना छे गना जो गेन फु आछु भावना दैसने तस्का तड आछु मनेला दु जो जिंदगी ए मनदगी थो जात्राला ज्याके फैमको मोनी ज्याके फैमको उखे जने आठो जो उसाय जो जिंदगी ए तकले तनो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चीज जो ने चिसा आछु जिंदगी दता सा चिसा त जात मात्र याले न्याके चुनेफु ठुसी छक जने जो इनाप जने छे चोना गेन फु ए न न्याके दिसा जो ट्राभल जने महिना दिसा जो खलक आ छे नापना आछि नापने से जुए चौ चल न्यावे देखे चौसा था जान परिवार नपचोना न्याके जुए चौ ठुसी डिस्कयु कठयु जने त द जुए चौ दु थयो महामारी जुए चौ दु आछिसा छे चोना न भर्चुअली चिसा छे जपि नापचेना सिना टिउ न जु नेबले न नापचोना न या जु छौ उदाहरण लागि छिरो जे जुए फ्यामिली जु परि जे घटना दता उक्न ठन अप्रिल इस्टर वन मदर्स डे वन फादर्स डे वन अमेरिका यु अले बर्थडे त जुले न जु रिलेटिव्स त जु इन लॉज पि मला जु ठाय क्याचपि फैमिली टना पन जिबिन ना पहुंचना महिना जिबि जने नेव टाइम में सकला जुमे चोना जने जिबि त करने टेलर के चियर सेन जने जिबि नया तर जिबि ना पहुंच छठा चोना जने मने छ जो शरीर तस्का मोटो फुर्ना का वो जात्रा मोनीला चिसा लिपन्या के दु छि जन्मे जुसाने से चिसा न्या का वहे चुनौ का त मला थोर लोय चाहिँ मेमेउ लोय सिबे बिस्का कठौ ठुके ट्रिटमेन्ट हे प्यामो जुले ठुसी सक जु बिचारा छेज इमिडिएट फ्यामिली चोना छेज फु कठन जग न्याके जुसा बालै थे छ ट्राभल ल जे रेकमेन्ड या मको ट्राभल ल ठोकने ट्राभल जीवले सुनापो जी गेजी स्पेशली अमेरिकन नेपाली वे मास प्लेन 18 घण्टा चोना वे माबले उके मेमेपि मन्टन दै मगला सुजी गेजी टाइम हो थैड छुम्मसा वो लोय हय चाहिँ नेपालले सारे ने बिफ सारे जुलके ठ छे जपे तडौ समस्या जुफु छेटी हानि नक्सानी जुफु जुने ठुसी छक परि ज सोबर तरिका फुफुठा चना सोन्टी अथवा मर्निङ यन्डी सा जिमिना ठना एभ्री इयर ठना डाइपिना पचना जिमि कुछि भेने एटलिस्ट कुछि भेने सिनाति जने यन्चनो का वन टुसी या अवस्था मोर जिमको अले अमेरिका तो विदेश अस्ट्रेलिया तो बेलायत क्यानाडा न गुठी गुठी डेगा टौडु रुपे चोना 50-60 से जना चोना तग्न चलके चोना
कुची भेने चलन मोनी न्याके चलन जे जो वन ठुसी न्याके उपति अवस्था मौजूद अठाठै आछि नोड मफुजा यो लाठना चिकित्सा सुयजी माजी विदेशना तस्का व्यापार दुबे नेवा कम्युनिटी कम्युनिटी मिलेजिया याव यानवे कुसी वन डकोट है क्यान्सल ड्री नगुदु अठाठै छि योको नेवा संघ संस्था तेउ वार्षिक कार्यक्रम त न भर्चुअली जुंगु ओके जने जो सजेसन थाउ उसाय जने फर्स्ट याने वइ डक्टर नापो वइ ओके नेउ रेउला दु छि भावना देके मा जो भावना मरगे थवा मोनी रहे टोटे सोन्टी रहे टोटे माथो छाइ या रहे पनि जने मजुरीमा फु कथा जने थाउ थाउ छे जना इमिडिएट फ्यामिली जना या दास जने तस्कया पालेजु सो अवश्य न ख ठो इलेला दको ट्राभल याउट सय खतराला खतराए ख तर छौ गुली मनु त चाहिँ यदि थये देशे वन चाहे जुल ढासा अथवा वनिमा बाध्यताए जुल ढासा सेवा सुविधा वेकअप नु लागि व्यवस्था चाहिँ गुक त याना दि अयोपटि छुडु WNO पाके वो चाहिँ हरेक डेले चाहिँ नियम त फरक फरक दु विदेशमा नेपाल वे माछा ठोक्ने फ्लाइट त क्याड ठाकुए चौँदो नर्मल फ्लाइट मर्ने चार्टर फ्लाइट उठ्न अमेरिका जाने टक्क टिक जुल थन गुम डॉक्टर त वेन थन थापिन्दु दजने फनेन्चना का छिजने हलि नेवा डब्ल्यू अध्यक्ष जिबल चिदिबी मस्त टडवेरु नेपालले मौसी मजु के जिजने हरेक ठासे कन्ट्याक्ट गेन सोया एम्बेसी जने बले जे मजु नेपाल फ्लाइट नर्मल फ्लाइट असे मजुनी म्याटिनी पास छमन बखले नेपालले ठोकुने कोभिड केस बढे जे छ विदेशै वन्त जने नेपालले ठाकुए छ अवस्था दु मलाई गुबले वय हन नेपाल सरकार चाहिँ छु एयरपोर्ट बन्दै बोर्डर बन्दै ल छ टाइम अफ ने ओके जने अब ट्राभल ल खुसी जु बिचारा आज एम्बेसी न नेपाल सरकार ठेटै डडु केन्द्र जिमसा जने ठुके छुन याफै म ट्राभल मया स बेटर ग ठुसी जु बिचारा यदि मालेट आसा चिसा झोल हाटेला दु चीज मख एम्बेसी जने उनको कंट्रोल लेना थना अमेरिका केस सर्टेन ट्राभल एजेंट स्टेशन जक टिकट मी दु वो चने जे चों दु खला आछि म्या छौ छि अमेरिका नेपाली राजदूत छि डाक्टर अर्जुन कार्की जु न छौ नु नेपाल भाषा टाइम्स यो कार्यक्रम सुरु जु दु वो कार्यक्रमले वेकन टाइडु नोभेम्बर 1 निसन नेपालले जने सर्टेन ग्रुप स्पेशलाइज इन जने ग्रुप त नेपालले चाहिके हेर गtai टाइडु दु वो प्लान त डेगा चोंला दुठा छ तर गई किस्म याटु वो त डिटेल जने छिसा मस्युनी नेपाली योजना जने ओइ किस्म दु वने मास जने डक्ले नाप जने थना एम्बेसी सम्पर्क टेमाला एम्बेसी चाहिँ वेबसाइट न चोइटौडु अल छौला TCR TSC मला वो TSC न जने सर्टिफिकेट रिपोर्ट न बुझेमा ओके अले नेपाली त अथवा नेवा नेपाली त जने विदेशे वे चों दुसा वो देयु जने नागरिक जुन हुन्छ चाहिँ नेपाली वे जने ठौंले पिसा मब्यो नेपाली ल्यावे मास जने ग्रीन कार्ड अमेरिका यो केसे ग्रीन कार्ड दुबी नेपाली ल्यावे दु नेपाली त ठन वे चों मे लस गयो हुने आछु म्यौ कारण बस्ताना वे चों दुसा जने ल्यावे दु तर विदेशी नागरिक त क्याट हुन के छैन भिसा इस्यु यामा नेपाल वे भिसा काइमा अले छुना एम्बेसी चाहिँ भिसा म बिठौगन नेपाल नन नेपाल डेट एजोले चाहिँ जु केस जी अमेरिकन नागरिक जे छ नोटु मलाई जे आजु जान परिवार नेपालै दु नेपालै जु मन दु नेपाल वे मासा जे जी चाहिँ वे फाइमको वे अवस्था दैमको वन छौ छि सोकुमी पाजबे सबैसियो लागि छौ जानकारीयो लागि वछ एम्बेसी कन्ट्याक्ट गेन दिस जने बेटर जी अले वेका बिसा जने इले बिले जने नेपालले ठोठो ठासा फ्लाइट वनि ठुले वनि दुरका जानकारी होइ वो बाइक जने आछि फ्रीली न पठाए जने थ यो इले जने नेपाल वे चाहे जुसा वे त जने समस्या जु छ सुबा हजुर सर आथन कमेन्ट छौ वया चौंडु थो चाहिँ सुनिता साके चोया या दिगदु WNO या मु टाटुना छुख हलिमे मेमेगु नेवासँग संस्था पुचतन योकोदु WNO या सहकार्य थयागो संस्था या ना दुकी मरु
दुसा गथे सहकार्य जुया चंगु दो तका वेकल चाहिँ थन कमेन्ट याना या दिगु सेली सब या यो सुबाय दुनिया सेव लागि छि मेजो सुनिता साके सुनिता साके हजुर आथो हले नेवा डब्ल्यू उद्देश्य ढायुला चिकपिसा टाट्न ढायुला चिकपिसा सुले जुइमाजी आछि छिम मस्योले थन्या स टाइटल थाहा छ थोकै टाट्न छुरा छ नेपाल पिने योको डेले नेवाट थेन्नुरु चन्दै सचिव सुइगु मयक डेले थेन्नुरु उके मध्ये जने नेवाट मेजोरिटी दु थाहा छ युएस क्यानाडा अस्ट्रेलिया आठौँले न्युजिल्यान्ड नडु अठाठा युके यो जने विभिन्न पार्ट्स दु जापान दु कोरिया दु मिडल इस्टर्न योको दु आगोगो देशे कटरे जिन अब बुझेन बले कटरे जगे झन्डै 10,000 नेवाट दु अठाठा कोरिया पेडो मयक नेवाट दु नेवाट यो जने नेवाट दु थासे योको गुठी संघ संस्था त फुचट कलेज विरुङ दु छिटो छौ हिस्ट्री न जिकने नेपालमा पिने सायद डक्टर नाप वाशिंगटन डीसी मेट्रोपोलिटन एरिया 1991 नेपाल पासा फुज अमेरिका जन्मे जुका उके लिपतने बेलायत पासा फुज गुठी ओना फु ब्रान्च दु जन्नै निरो डड कलेज नेवा अर्गनाइजेसन कलेज ला Canadian Newa Gucci wo Newa Cultural Society of Alberta the new do Gucci Australia on the western part and do and America la Newa America use a ku branch to do new branch plus men ta ala maybe use an United Newa USA Newa Gucci New York Newa Naka New York and Boston and new say Newa Organization of New England Newa Organization chapter to Colorado Newa Kala, I was Chicago, Newa American Dabu, Texas United Newa USA, I was Yoko Dare. I thought I thought her Chi Newata Chi Tajilajile Yoko Tommy. Alin Chosabo, but Sanskriti Dupi Manta, Tajilaji Dupi Manta Jujune, Chioto Tajilaji Chu Mava, Twitter. Lenga tema dai sabantane हरेक खासे जने विभिन्न संघ संस्था द कलेज ला अले मोनी यो कार्यक्रम न जुया चोंदु स्पेशली जने नोड मफुजा यो मरिपुनी यहाँ पनि याउनी से 5 अरे टक याउ सापर याउ विभिन्न जाजो त जुया चोंदु अनदर लिपि सेनेउ भाषा सेनेउ छु नेपाल भाषा सेनेउ ज्याट योको योको जुया चोंदु तर थय थय व छौ छौ शहर है अथवा छौ स्टेट है छौ देश है जग जुया चोंदु जुला अले वो टक्को एटे जने समन्वयन याना जिसा जने अझ जिसा छु टजिलजी छु भाषा माबे छु मसिकल ल्याङ्गेट जने छि छप छटी जुसा याफै हेगेतो हलि नेवा दबु सुरु जला हलि नेवा न जने अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन यो रुपे जने जाइन वइ चौदु अलरेडी स्टार्ट जिरोंगु दु थासे जने वेकअप इन अझ बालके जाय एटा जने छु ग्वाली याफै जिसा गय किस्म ग्वाली याफै हेगे जने जिसा जने वो यन्चुनौडु अले मरु ठासे नेवाटा दु तर सुरुमा चाहिँ घेने छ नो पुच गुटी संस्था द नेवा संस्था द निस्टोने फै गतने छ उके लागि न पाल यन्चुनौडु हबा बियचुनौडु ग्वाली यन्चुनौडु वला सिएसला आछि वो याटला छि नेवाटे उल्मछि तजु पटि छु नख चखट दु छु आपासै लिपियो हिसाबे उल्मछि लिपि तडु उइट जने आछि छौ संस्था छने जने याफै मगो नेवाट डगो छप छटी जुसा जको छिसा व याफै जमसा टागेट हलि नेवा डबु सुरु जला पल न वकठे जिया चौदो अले ठोकने जने छिसा छियन चनो डोरा छ वेकअप इन न समन याट छिसा जने जायड अफिकेट हलि नेवा डबु जने हरेक नेवाटे संघ संस्था दु देश जने चिठी चोया संस्थाइले चिठी चोया संस्थायु पाखा जने सेलेक्यन हपि मन्ट छु हलि नेवा डब्ल्यू जने केन्द्रले बुझाके ठोकने अले छिसा जने फर्स्ट प्रायोरिटी जने संस्था दुठा संस्थाइले बिए चुनौदु अले संस्था जने ठुके जोइन जी चाहे मजुसा अथवा जने संस्था मरु ठासन छिसा नेवा नेलवा पि अन अथवा छु भाषा संस्कृतिले जने सनचोपि इन्ट्रेस्ट पि मन्त्र छिसा दुखाइ जने छौ दुजा देके चुनौ देके तयुदु
एजु जुले तने छिटो हलिन नेंग जने वो संस्था न पन गे स्वाफटय जाया त जुल कोलैबोरेशन यु जुल अले हलिमे जने हरेक ठास यु जने छु प्रतिनिधि छिसा काइटे जुले तो संस्था जने अ किस्म चले जुया चोंगु छौला छु मेन टाटुनल नेवाटे त छपन छदिया छिचने फिजिकली छपन छदि जिम अफ विभिन्न डे यु जने प्रतिनिधि दुए वो छौ जने छपन छदि जु यो छौ उदाहरण ने कटा जो यामाउ चीज तो के यो कोई बाकी दने यो को डेले छरे जो छौ थरा आज में यूएस कनाडा एउटा दु प्रतिनिधि पनि तर मेक्सिको नापडु मेक्सिको न नेवाटा दु राउ पनि नेन छन तर जिमसा नेवाटा न सफ्टवेयर टेम अफने अफ्रिकन कन्ट्रीज जिमसा समय नेवाटा जिमसा हेम अफने अर्थात साउथ अमेरिका न योको नेवाटा दु यन्त युटु तर जने सम्पर्क न्याने सुना खने मर्ने जिमसा तुगे टेम अफने युरोपे वेस्टर्न युरोपे रसिया छि थिथि डेले जने गुम सलाकारी रुपे टाइटयुटु गुमेशले जने चेसा दुजै रुपे टाइटयुटु अले वो दुजन जने अन नेवा कम्ती नापो मिले जिया सुया हो के याउ गय किस्मत जाया स जिर के जने नेवा यु जने छि प्रति छि डब्ल्युएनओ प्रतिनिधि तो न यन्चोदु अले अले जाया न चेसा जने कोलैबोरेट न वो जिया चोंदु जो बिचारे छु क्वेशन यो एन्सर नेसेसरी लिसा बिल थान्छ मकसद हजुर सर छि वेकय लिसला एकदम दुग्यम गए बालके बिया दिल थे सजिको बिचारा साइड वेकल थ्री ढुंकले जिमा आठो छिकिन सा युकै ज्याजो याना छौ ये जुल नेवाटे त अलि न्यंक या नेवाटे र एककृत याना जिउ नेवा संस्कृति कला या त मकाटेउ ज्याजोला याना छौ ये जुल अथे भाषा या त न छिकिन सा मका छौ ये जुल थो दे न्यंक या प्रतिनिधि दुगुना जुल थके अले ठोए कोभिड-19 या ठो लकडाउन या इले मस्त गु छे कुनके माउ अवस्था स्कुल वनी मजियो प्याउनी मजियोको अवस्था मस्त छे कुना सोनी मागो अवस्था ठो इले चाहिँ छगु बोल नेवा अर्गनाइजेसन ठो WNO पाखे छौ बाला ज्याजो न याउदु वो छुरासा ग्लोबल नेवा चिल्ड्रेन ट्यालेन्ट कम्पिटिसन 2020 रगा चाहिँ गु याउदु मला ठो थुकी याना चाहिँ आपा रैथे मस्त गु स्कुल वन मखना छे चोना छौ किस्म चाहिँ वो मस्त चाहिँ छौ फ्री टाइम मिटाज ग मला नया चोपी मस्ते त थई प्रतिभा नेवेउ गु अवसर चुलाका बिउ ज्याजो न ठो तेरे बेला कासा गु प्रतिभा नेवेउ मस्ते याना दिल ठो न तस सोथा बौये ज्याजो ख ठु थजो ज्याजो ठो इले यामा रह्यो आइडिया ध्याउ ख बा गोसा चाहिँ गुकुत गोया दिया ठो ज्याजो ठुगो इले यामा रहेको कन्सेप्ट चाहिँ गनवल अले गुकुत गोसा गोया दिया ठुकै बारे न बताक्ल छ यो सुबादो जिबे जने मिटिङ जिबले हरेक टाइम में नेवा कम बेनिफिट जिम जने खाला बला जुए छने हेर्न छिसा जने ग्वाली या फेड पनि जिम त जने चिन्ता जने ओए जुए छने अले मार्च यो 28 तारिखे जिमसा नाचा टाइट है हलि नेवा डब्लु हलि नेवा डी हलि नेवा डब्लु सोड न्या सुरु यावपति याव चले वो या मफ्र अले भर्चुअल विभिन्न डे पे पास पे चले जने भर्चुअल कन वर्ल्ड नेवा डे सेलिब्रेसन याना ए जो अले लकडाउन यो अवस्था नेपालले मार्च यो 22 तारिख ने चाहिँ इफ आई एम करेक्ट मलाई चाहिँ करेक्टली करेक्ट खास चाहिँ मार्च यो 22 ने है चाहिँ फुकची चाहिँ लकडाउन जो थे वो जोले मस्त न स्कुले वने मफुपटी अवस्था जुल थना अमेरिका लगायत विभिन्न देशले नेपालले जोले आछ्याले चाहिँ चाहिँ आ छौ छु मस्तला आ छे चने मल्किला टस्क मस्त रहिपिला आठो मिटेउ अवस्था मतलब पिने वना पास पिने मिटेउ हरेक यु इले चाहिँ छे चोन चोने माबलेला इमट टस्क ठाकुई माबोइट न ठाकुई जु जुने जिमि छौ मिटिङ जुले अथवा छम चाहिँ पास नुमयका वेका चाहिँ दिपे साकेजु आयरल्यान्ड डब्लिन यो पाखा वेकेट चाहिँ नक्तिनी छिसा नमिनेट नौका वेकला चाहिँ छिसा चाहिँ ठो मस्ते छौ वेकला प्रस्तावला मेउन टाइडिउ का अले जिमि चाहिँ सल या गया सजिरहरुलाई यसो चाहिँ फुटटक रुपी मस्ते छौ क्याटेगोरी अले फुट चाहिँ झिनिर टुपिने आछि ट्रायल यो लागि चाहिँ छिसा छौ
हैन सोसा गेजी अले छौ कार्यक्रम टसा गेजी उके जने छौ प्रतिभा केने न जुई इंगेज न जुई चनि मस्टेड वो यास गेजी जमे साला जुबले जने वटस्का बालर गे दगसे support yen dila uke la jimsa chikpisa shuzi first second third gamate cha sa chiri be must have like jane first second third alge a chapi bupi jane paris bupi mandre pa man kissa review na ka eju jole jimsa top 3 geta ya ale uke na harek must have jane santona पुरस्कार लागि ला खाली मजुई मार के दोची दोची da jane participant of which the B was certificate B na certificate dogo print G chongdu DW offset nepa chapter na ali newa W nepa chapter na jane lalane B na dogo gosa go khatar hana lockdown suru jule wo B avastha maro ajimsa B la B fuji sata tara ji nasa surle ta ethe monte uchi to usai jane taska moto for no okay jane ana वो कार्यक्रम मेना स्वीट छु जुसा छिरा दोस न वेफो दोपन वेफो जु जोले वो चने या मजुर के तय अछु ये जहान छि डिजे रत्न जु जे वेके दु फने न जजिङ या द जे रिक्वेस्ट न वेकला एसेबे न यन दिला अठठे थने सरिस्मा अमाते जु छि ने नेपाइम बटी नेवा छि नाजाम बटी पप सिंगर अन छि अजय देसाजु young Picasso अजय देसाजु बिसा जने डिसाइडेन दिला वो बाइक छिसा अले जने फर्स्ट सेकन्ड थर्ड फोर्थ के जने छिसा मीडिया चॉइस यो रुपे जने तयु वो जने छिसा फर्स्ट सेकन्ड थर्ड तयु वो छिसा चिरौं जग छौ कुट यनौका मस्ते जने इंगेज याउ दुटी प्रतिभा छिसा न्यने हेउ के जने पिटर हेउ के कुटेनो तर जिमसा सोचने हो सिबेना तरौं वे सक्सेस जुला पी बुंगो 49 इन्ट्रीज त होला अब गुमेशो जने मल्टिपल दु के आ छे मजबे पाजुम मेजु पिसा यो कोए भामालाउपटी जने वेकप्रिके सुला चोंगो ट्यालेन्ट केना दिला गुमेशना मे हाला गुमेशना प्याखौ होला कविता वाचन याना छे छिनक बना बाख कना एक्टिङ त याना मला आर्ट चोया केना म्युजिक थाना वो दु सुला चोंगो ये प्रतिभा छिसा मेप्सा मखौ छि छैन अन वेड द वो चाहिँ जिमु लागि चाहिँ टस्का खुशियो खाका जिमि टस्का लेटा ओके short period of time मलाई जुनियो फर्स्ट वीक अनाउन्स हैन जुन जुलाई 15 ले चाहिँ वो अनाउन्स या फटा सु विनर सुसु खर के short period of time जिमसा चाहिँ वो या फु जिमलाई चाहिँ टस्का त खुशियो खाका त कोभिड टाइम में न छेसुंग चने माउ अवस्था उकेन जने छौ मस्ते जग इंगेज मख मस्त सोडो पेरो दो मस्ते सला भिडियो पराया फै मख हरेक चीज या फै मुके उकेन जने मा बोय तगन इंगेज या त मला इन्भल्व या को जुले आठुके आछि डब्ल्यूएनओ बारे न छौ माबो पिछन सिला मसुपे अले आठो माबो पिछन मस्ते जने ग्वाली या माउजोले तो छु आठोला डको छु अफ नेवा कल्चर बेस जुले नेवा भाषा युजेन छला यनो जुले भाषा यु लागि न माबो पिट्न छौ नो मेसेज न वंगु दुठा छ जु बिचारा कल्चर न छि इन्भल्व जिमा मस्त वो यामा दै पनि जुन था थय माबो पिसा बाजे बजे पिसा न मस्त के गुली ट्यालेन्ट उडाउ वन मख न्यने खने हुन्ला मखला ओके जरे आwo छौ जने सक्सेसफुल लिया था छ झन्डै 1 लाख अफमन्टेस फ्युन याउदु जिमसा उक्न अनाउन्स यानौखा आचने वेस्टमेन छौ छे जिमदु नेसत यको वौदु छाब छिनिर तग दुपिनि छिनि नि द छे चम्पिन न यामल लाबले उक्न अनाउन्स यानौखा आथो वर्कआउट जे चौदु छिनिर सिमे छे चम्पि छिनचारु दुपि तकन छिन छौ तो ट्यालेन्ट कम्पिटिसन याके दै पनि छौ खजियो चौदु वो साइड आवर यु जिमि मिटिङ कोचिउजी डिसिजन जुजी वो बाइक चाहिँ सुजी माझी जुनियो 9 तारिक ने से वो चाहिँ नेवा चाहिँ मस्त प्लस माबो पिन्टन अथवा जाजी मरे चोंगदु लकडाउन यो अवस्था दु छे जग चने माउ छे कुन्हा तय अवस्था छौ टला मेउ टला ओने मजु ताले ऐसा मेउ न छौ नु कठ यो छिसा कार्यक्रम टेमाली जिमसा जने जुन 9 तारिक सुरु या नो छिपिसा
소이존의 두두지 바주 어제 데사 영 피카소 유 커뮤니티 आर्ट स्कुल यमपट्टि उहाँका पाजुना कोलाबोरेट होइन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन हरेक आइतबार बनिसियो गुटा निसिन छिटा इलेक्ट्रिक नेपाली इ कथा लाइभ आर्ट चेनेउ न लेसन कार्यक्रम न सुरु जिया छ वो कन्टिन्यू ये जिया छ दु तर वन छ जने छि कोभिड रे छिसा जिया छ हामीले इ द सटु पयो या हिसाबमा निउ पेउ मन्टेसा सेकन्ड चंगदु वना जिमसा जाइन जोंगला चिक्न सुजु वो यन्चनहरु अर्थात ओए कोभिड जुबले उक्ने जिमदा जानकारी वाला चाहिँ आमाको घर दिलसोभा श्रेष्ठ एथे चाहिँ तस्कै समस्या जुल 65 जना कि कुइन्यामो कि गुली चाहिँ एल्डरले माबापे दु थन्दने समस्या जुल दैपति खबर वाला चाहिँ थन 5 मिनटमा खालन हलिने वायु पले जिमसा अन यो को टेबल दिमको 1,20,000 रुपैयाँ चाहिँ जिमसा अन्न चन्दा दिया त कोभिड युए असे खावा अर्थात आज जिमसा सोचेन त मेउन छौ यो कार्यक्रम यातना साइड कोची जी ज्यातल यो को जिमसा न्याने टाइट तर रिसोर्स न माला उके लागि मेनला आर्थिक मर्सल चुनाव जिमको उखनु मस्ते ट्यालेन्ट कम्पिटिसन न टेवा नगद शेर्पा बि उके चले जिमसा जने विभिन्न ठासे व्यापारी त इन्डिभिजुअल कन्ट्याक्ट वेकअप न्यू नाम है जिमसा शेर्पा उक्नु बियोका हले नेवायुहरु के शेर्पा म बिसे सुना बियोका वेकअप न्यू नाम त जिमसा शेर्पा बियो वो चने जुया चौथु सुजी गेजि सोय भने तर जिबि जने जागले आछि नेवा कमिटीले जिमसा गेन छिसा जने असि त इंगेज याफै त कोभिड कोभिड जिया छेजको चनले योको दिक्क जिया थ डिप्रेसन न जिया चौ अवस्था योको नेवा कमिटीले जगमको हलिमे योको मन्टे जने तो अवस्था एजिया चौदु यहाँ जो छौ थन जॉन हॉपकिन्स युनिभर्सिटी थन न्यानेला हन नेटिभ अमेरिकन कम्युनिटीले न टर्न समस्या जिया चौदु थन उकेना जिमसा जने गेने ग्वाली वो जने हलिने वायु पाखमको चिकपिन जानकारी जग बितेनौदु नेवा कमिटीले मेउ कमिटीले न ठयो समस्या त योको वे चौदु डिप्रेसन जिया चौदु जिम म्याट हन छेचोन मार्च नै से थन अमेरिकाला योको ठासे अनलाइन क्लास त जिया चौदु कलेज क्लास त अनलाइन जा छे जिया चौदु बालके प्या वने मफो अवस्था दु आथो अनलाइन क्लास त जिया थन योको स्कुले न अफोर ठासेला डिभाइस त स्कुल प्रोवाइड इन चौदु लर्निङ डिभाइस त ट्याब्लेट त जुल त ल्यापटप क्रोमबुक त योको स्कुलले चाहिँ अयो मरुपिन थन्न बाइक एजो जोले समस्या चाहिँ आछु जग म योको सिउ जेछौ तर जिमसा चाहिँ हलिन नेवा डबु जुले फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ नेवा कम्युनिटीले खला डबु सिधै स्वयं आउखा ठ टाइम मलाई डबु सिउ समस्या त एना थ हलिन नेवा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ नेवा कम्युनिटी रे बिए चनौदु याफो योको मरु तर यामा आउछि योको दु जिमेना लाटुरिए चिना टौडु ठैसा जो वो आर्थिक का मेन ला चन्दा थोटको भलन्टियर सर्भिस नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन जो ने छिसा डाटा पिनि वे वेका पिसा भ्यू आधारे छिसा मेपिन द ग्वाली एफ यु तो हलिनेवा डब्ल्यू टड हो ना पनि से पोस्ट दु मख फु चाउ छने यानो वे छने सुबा हजुर अवश्य न WNO नला टिटी ज्याजो याना चौ एजुल धासा लिपा यो योजना को ठाउँ स्टेटस मको 3 एज पिन तन टार्गेट त्या वेक अप प्रतिभा हेवेगु ज्याजो न छिकिन्छ योजना तया तगु जुल थो ज्याजो न छिकिनो ताल्यामा त यो न पिन्टुना बियाजना आथन थौ मेउन नेसो या चौ दु सुरेश साक्के भाजु चाहिँ या दिउदु थौ कने कोभिड 19 या चाहिँ थो नेपालले एकदमै नेनावना चौगु दु मलाई ठुकिया त चाहिँ छि गुखना सोया दिया अले ठुकिया त ठो विषम परिस्थिति गो ठो कोभिड 19 नेपालले तस्कए फैले जुया चंगो ठुकिया त पन्त छु कठ सहयोग या फै थे का चाहिँ वेकल नेस नेना दिगु ठुकिया बारेन सुछियो बिचा हजुर यो गएको सुधार नेसयो लागि सुरेश साकेजु तस्मा चोसा बहु गुरु नेसका हले त नेपालला जे निने खजिया चौदु छु गेजिया चौदु ना पनि लकडाउन सुरु जुबले केसे मरुबले नैसेन ठन्ला मरु केसे मरडाइपति अवस्था जी चाहिँ आठो जुला जी त गोठा जी चौदु
मलाई नेपालले मठ्याउँछ जिमा तर आयु अवस्था ओले नेपाललाई नि न्याडो मयगला केस त बरे जुए चौदु ताउबडी नि अन्यन चनौदु होला डेट रेट ल उके आतको हिसाबे कमिटी नि खा न्यासो कुसति चन्था ज तर नेपाल देशौ चिरौ डेले वो थयो ऱ्यापिडली चाहिँ केस त बरे जुए चौदु वो चाहिँ थौ टरौ चिन्ता विषय खा वो चाहिँ दशक ज्ञान जी थाय पासाय थटिपि न just recently COVID चाहिँ मरुपिन्दु न्याछौ पासन खालनले टमा मन्त्र गटाइजिल वेकन छाइले हस्पिटल बिराम जेतुले हस्पिटल ठामर लिब कोभिड टेस्ट या त कोभिड टेस्ट या आबले ठ पोजिटिभ जुल समस्या जुल भेन्टिलेटर को मरो काठमाडौँले गने हस्पिटल ठामर गन वो जुल अले उखनो आदमी छौ पासे ससमा मरुबले चाहिँ केस त्यहाँ हो मरे ढुङ्गे तिमी केस त्यहाँ हो नेपाल एजु दु अथवा दुनु लागि त विभिन्न स्टेट देले चाहिँ यो बारे चाहिँ चिन्ता कै छुटा कै जिबे चाहिँ ठुके सल यन्त्रनु तर जसा या फोचिस ल चुन म ठुके दिन दाज त था वास प्याम मोडल ठुके कम या उपाय छौल सोशल डिस्टेन्सिङ चोने जुल सुम मनुटर नाप्लाइले ठछे फ्यामिली पिने सुला फलाउने माछा मास्क अनिवार्य फेस कभरिङ चाहिँ टल्दा छ अथवा लासिले स्यानिटाइजर देऊ लासिले साबुन लासिले या दास फिटो परि छ मिनिमाइज या एफआइजी बचेजी उपायला ओए जग मेउला आलो छुए मर्ने उपाय अथवा नेपाल जग मको मेठा गर्न मर्ने ओके आउ फुकेर जने छुया फाइट हयुपटी विषयले जिम्तो आ छुया फाइट हयुपटीले चिन्ता गर्नु नेपाल छु नेवा त्यो अखडाका जिमसा छुना थ हले नेवा दबो या हल्के नेपाल है जिबे फोकस अपोजिट तर ठोस समस्या चाहिँ थन अमेरिका न जिए चौदु बेलायत न जिए चौदु क्यानाडा न जिए चौदु मेठा मेठा न भरि योको मकसद अफो मोजी माजी समस्या त ठन्न वे चौदु आठन्न छिक्तिस सिलजी माजी अमेरिका झन्डै निमती 50 नति अफो मन्टेसन चाहिँ जान गुम्याङ ल सिर हुन्छ थन उके मरे नेवाट न पियो न्यामल लाउदु बोला जिम्तो तस्का पि अन सिर हुँदा चाहिँ ह मन्टे न्याउने म छ आठो कोभिड हैन वो चाहिँ टठौ चाहिँ छुराउटी समस्या का मलाई आठ परिवार आठ सुम मनु मर्छ जने काट गर्न मखनी बढी अवस्था छैन चौदु उके जने नेपालले जिमसा ग्याफै छियाफै रहिला यावले जिमसा चुडकै जुन तर आठो चीज जने यो कोइ टर्नो समस्या भास जोले ठोय याफै रगे जिमसा आइतो जने टाडो जने ठाकु उठाइ छ सोय भने तेजी छुजी जिमसा फु चाउ घरले ग्वालियटला तयारी जिए छ ने उके लागि चाहिँ सिकपिन चाहिँ ग्वाली माला टाटला छिके रिसोर्स न कम जो ने स्वीकार छु अहिले परे जुल्ला छ जिम्रो अथवा अन च्याप्टर द सु वे प्रतिनिधि बुझा पिन कान्टा ज्ञान दिला छ फु चाउ चाहिँ जिन्छ या त न्याले तयारी जिए छ न या त जुगे चाहिँ पुटना यन चुनौदु थोला जिम्रो लागि त छ तरौ चिन्ताई विषय जिए चौदु त पास्पी छेजपी अन पास्पी नब खलनले का थन जोला छे वरिपरि दगोठा कोभिड संक्रमित जे चौ प्याउन्डै ज्ञानफोट हैपटी अवस्था भए चौदु जिमसँग प्रार्थना यन चने छ जने याक्न तनाव वनेमा तो कोभिड चाहिँ कम जिया वनेमा क्याजुअलिटी चाहिँ कम जिमा के जने छिस प्रार्थना या बाइक आइटम मेउ छ या फै मख्या छ ओके जने फायर सतर्क जे छन् दिस तो विभिन्न जो लोकल एरिया चम्पी नेशनल एरिया चम्पी इंटरनेशनल एरिया चम्पी साइंटिस्ट एक्सपर्ट हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा व्यू सुझाव नेना यंग छ छ वो मैट के छि सुजी के जो के टाइम अफ जो हो वो चाहिँ छ फलो चाहिँ अवश्य न याना सुबह अवश्य न थथो वे कपिन्यू ताथे चिसा फलो न यामाला थन सोचेट जी माला मखला बोला पकाना ख गोबले तक के भ्याक्सिन बने जी मको ओबले तकला जी सचेत ज्या छोनी मागो अवस्था एडो आठो करिब ठो ज्याजो या इ न कोए चारंगो को जुलत छु छि चाहिँ ठो
त्या ल्याउँदन्यौ छु दस बस हाक्ल छिके इला आपा मरे हुँगल छु दस छिपुटी Atau COVID yo silsila chatwa zo jimeu chu da da sa khana Baltimore area झन्डै 70 जना ती उक्न छकमा जो होला तर योको क्याजुअल्टी मरो अस्ट्रेलिया न्यानु नेनु टक चोने मालम मन्टे जो आ छौला थन हलि नेवा डब्ल्यू ए छम छि दुजा आइएमपटी दुजा वेगा छम संस्थापक नख दया रत्न साकेजु वेगा दिन आफ्टर क्वारन्टाइन वेगा न उक्न पजिटिभ जिया क्वारन्टाइन मा अवस्था जुला वेगा ओरेगन चना छु भाषा ट्रान्सलेट ये जा छौ पसना छु ह्यान्डिक्राफ्ट पसना तैचुन दिउडु पसपास दकोइन बन्दैन चने मा अवस्था वेगा न प्या होला वो समस्या चाहिँ छन जे योको पाखन येन चनौडु ज्याटुपि चिरौ नचन तयुडु चिरौ ज्याटुपि ल तस्का समस्या ल वे चौडु न्युयोर्क ना जे उखना खलाउनलाई पासमे योको मन्टेट जने क्याहे होने मजु हेके जने ज्ञान असे जे चौडु तो वो थो मेउला जे जिसा प्रेटी मच कभर जिरो दुठ्या छ सोकुमी सकल पाजु मज पिन छौ इना बोयाका नकिन टाइठा छिकपिसा सु खाएका जिल्ला टाइचले माउ मरु तर एना चक रिमाइन्डर यु लागि छि सोशल डिस्टेन्स चोना छिटो छुम्मसा छिसा चाहिँ मेपिन्द सरे या जिफु थ लोय जोला नापा जाने मन्टे सगला आछु याइबले जग जी ग ताल मुस टाइपले जग जे आल ठौने हावाए तो सरे जिफु ग ताउडु तन्दने वछि सरफेस न जी लने न चने फु वाटर गन्ड टक चने फु टाइपरि जुला थना यातिनि छौ न्यूज प्याउ रेस्टुरेन्ट छि खाना अर्डर यान नेबले चाहिँ वो सेफ जुकि मजो जुमसाला थना जिबे नेला डट बालके प्यामनो जिमसा ग्रोसरी न सो सामान यामा छ थना अनलाइन सामान या छे न्याने टडो वनी अले सैनिटाइजर वो स्प्रे दु वो स्प्रे दगो स्प्रे या अले आजुमसा दुरु मन्टेसा द क्रेजी न टाइजी मन्टेसा थ सेफ्टी थ सेफ्टी ला स्वे माला माला चाउ सुन्तला वसन जेला थना सिंके यंग पाउलो साबन सिला तिनी जे फ्रिजर टेवगी गन टेमा ए टेव जुमसा यो क्वेश्चन ए एन जों थना ग्रोसरी डेलिभरी यावले न मन्ट के संक्रमित या मनु सिपी मन्ट दु थना ला उके जने योको हाय सचेत जिया चने माला था सिबे मेथा जने सोशलाइजिङ जने या मजुला तन सोशलाइज उन व्हाइट हाउस यो छिक पिस उदाहरण खने जिमा जी मास्क मटसे अन थना जने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यो जने ना अनाउन्स आउट टाइम में नि समय के मनु दुठा श्रीमती मन्टेल अन संक्रमित जु वाला उके जने आछि स जने थाय सचे जिया थाय सटरक जिया चन्दा स जने ठुके बचे जि फै मेपिन त न बचे फै मेपिन त बचे न छु छौ टर्मका सेल्फिश भावना मत से जिसा जने थो जने एकदमै सिरियसली कया जने छिन बचे जि मेपिन बचे जि के जने एनडी मा के जने हेल्थ एक्सपर्ट जने सुझाव कथा जने छिकपिसा वो फलो इन जने दिसा अले हलिनेंक चोपी सकल सोय जने दिपी लिप सोय दिपी सकल छि नेवा नेपामी दजकी जता केपी सकिसित थो थौनी से सुरुजु मोहनी नकयो लस्ताए यो पिन्तुना देचनचना नाजा टाइट फुफु कथा न्याका दिसा छिरा छौ भावना दैवे थना अमेरिका थर्ड इट काउन्ट्स के दाइजो तन्दने भावना दैवे डकले टडौ चीज खरै वाला उके जने ओ yana छिकसा फुफु थे न्याका दिसा ट्रैवल अफर yana जिम दे जी स्वास्थ्य का दछु जी मखुर के जने ट्रैवल इन दिमे ठन्ना नब 65 अफर जुपिन जने अफर संक्रमित जीव यङ टेट मजन यङ त यो मन त मरे जोंदो एकदम हेल्थी यङ त है थन मरे जोंदो नेपालले जे अब फेसबुक चागेले सुथे फेसबुक चागे ज्ञान वेर नजे तर से लि मन त यङ पिए कोभिड मन त के जने अन चोइटौडु बिचा हेके चोइटे म चोइटौडु उके जने आछि सटरक जे चन्दा से जने छि था बचे जी फै मेपिन बचे जी फै अन्त जने आछि मिनाजु अले नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु तो कार्यक्रम में दजने तो जो जितो से खला बलायाओ
chu chong yu zi zane share yao water chulaga jule chikpi sakashira je dunogal se yoko subade tentana हजुर चाहिँ थो मुवंगो ई बिया दिला छिउ मला मधुगो थजियोगो व्यस्त इलेन थो नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या ठुगो फेसबुक लाइभ ज्याजो कोभिड-19 सचेतना ज्याजो या त छि थु मुवंगो ई बिया दिला उके नीति छित यको सुब्या देशना तना छि उलमसी जानकारी बिया दिला हलि न्यंक या नेवाटे बारे जानकारी बिया दिला उके नीति नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु लिसे जी ज्याजो न्याकामी मिना बजरा तारे पाखेन छित यको सुब्या न बियाचना मनिया लस्का यको भिन्टुना देशनाचना लिसे ठौ सोयाचना दिपी अपोस नन छित भिन्टुना सुब्यार घान बियाचोंदु नक्तिने यसके बिजे अवाले वेकलन छिउ चाहिँ ठो नोबेल सजेसन यो लागि चाहिँ यको सुब्यार घात इदिगुदु नक्तिने न साके सुरेन जी न थाइदिगुदु वेकअप इन छित सुब्या बियाचना दिउदु यको सुब्या देशनाचना छिउठो मुवंगो जानकारी लिसे मुवंगो सुझाव सल्लाह सुझाव या नीति आपला आपा छित चाहिँ सुब्या देशासे थौ या ज्याजो या ई पाखे छि पाखे बिरा फनाचना छि लिसी हाक्न लिपा लिपा न खते न्यायपुको खलाबला यागो होटा चुलाके उके नीति छित न यको भिन्तुना देशनाचना सुब्या हजुर नक्तिनी झिस खलाबला याना हली नेवा दबु या नायो सिजन श्रेष्ठ जो वेक हली नेवा दबु या निकोटक नायो ज्या दिम ख सिजन श्रेष्ठ जो वेक लिसी झिस नक्तिनी खलाबला याना थोलिस लिसे थौया नीति कोभिड-19 सचेतना ज्याजो या फेसबुक लाइभ ज्याजो या इन कोत्या ढंगो गुजुल हाक्न झिपी मेगु बुधबा हाक्न ठुगु ज्याजो जना शनिलया 6 बजे वेगुयाजी प्रत्येक बुधबार व शनिबार झिस ठुगु ज्याजोन ह्याकावया तनागु ख नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या कोभिड-19 सचेतना पुच पाके ठुगु ज्याजोन ह्याकावया तनागु ख आ थौया ज्याजो या ई कोचा रंगु गुजिया ठुगु पुच या कोभिड-19 सचेतना ज्याजो या कजी प्रजित साक्य अथे रचना श्रेष्ठ तेज नारायण महर्जन हसना लवजो अनुप प्रधान लिसे ठुगु ज्याजो या प्राविधिक रूपन ग्वालियना चना दिम अनि बहम नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबोया नाय सुरजवीर बज्राचार्य लिसे जी ज्याजो न्याकामी मिना बज्राचार्य यातना थनावनेको उजब्यादिस हाक्न मेगो बुधबा नाप्लागुए जी मोनिया लस्ता हाक्नस्क आपला आपा सिक्ति सकल सितन भिन्टुना देछासे थनावने त उजब्यादिस सुब्या